Anak kita sakit, kita bawa pergi jumpa mekanik. Itu fenomena yang berlaku hari ini. Ketika orang-orang menuntut ilmu tapi bukan daripada ahlinya. Itu bukan menuntut ilmu. Information tu adalah sesuatu yang kita dapat info. TikTok, Instagram, Facebook. Oh, it's just, oh, bagus oh, bagus lah, Masya Allah. Dia ajar kan. Lepas tu kalau anak kita sakit, kita bawa pergi jumpa mekanik. Itu fenomena yang berlaku hari ini. Ketika orang-orang menuntut ilmu tapi bukan daripada ahlinya. Menuntut ilmu dari mana? Dari TikTok. Menuntut ilmu dari TikTok, dari influencers yang, dari creator, content creator dan sebagainya, yang Masya Allah bukan kita pukul rata semua. Ada yang telah melakukan due diligence, mereka memang ada ilmu, due diligence, cek ayat, cek hadis apa semua. Tapi ada yang buat for the sake of content. Itu bukan menuntut ilmu. Kerana pengetahuan as far as sesuatu yang bersifat ma'rifah, dia ada stages. So dia akan mula dengan data. Raw data. It's just raw data. Tak ada analisis yet. It's just raw data. Antum buat questionnaire, dapat data. And belum buat analisis on the data. Kemudian setelah data, dia akan jadi information. Contoh information yang paling mudah hari ini, itulah tadi tu, social media. Yang mana ia hanya berupa perkara yang pass by kita punya feed. Kita merasakan dia beneficial. Kita merasakan itu adalah ilmu. And the worst part is that we justify ourselves of the doom scrolling that we're doing. It's beneficial. It's, Masya Allah, ayat, hadis, you know. Tapi kenapa anda cakap information? It's not knowledge. Kenapa? Because, number one, do you recall just for the past half an hour ago, whatever that you just watched? Number one. Number two, was it applied? Oh, it's just, oh, bagus oh, bagus lah, Masya Allah. Dia ajar, I mean, for all you know, bagus. Memang zikir, contoh ajar zikir kan, atau ajar doa. Oh, okay, ini bagus ni. And you just keep on justifying yourself that whatever you're doing is good. Deceived into believing that what we're doing is justifiable and that it's good. That's where Shaitan caught us off guard.